Wate Isa gekalon urang ramenya, laju geek wate bukit. Oh kala geduk, murid-murid gopnyan laju jijak ubak gopnyan, dan gepupun peruno awaknyan. Mubahagiakeh urang yang merasa hana medaya dan megantung ubak Tuhan mantom. Awaknyan keh yang po kerajaan syurga. Mubahagiakeh urang yang mesedih hati, Allah tema gehibur awaknyan. Mubahagiakeh urang yang meyup hati, tema Allah gepewarih dunia ke urangnya. Mubahagiakeh urang yang mecen ji pebut kehendak Allah, Allah tema gepepuah hati urangnya. Mubahagiakeh urang yang gelih hati, urang lagenya nakeh jituri Allah. Mubahagiakeh urang yang badamai lam kawan manusia, Allah tema geakui urangnya sebagai anak-anak gopnya. Mubahagiakeh urang yang menderita kenong inanya sebab ji pubut kehendak pada Allah. Urang nyankeh yang po kerajaan syurga. Mubahagiakeh gata menyoji hina, ji inaya dan ji pupitnah mesebab ke ulun. Nabi-nabi yang hudip segolom gatapih kaji inaya lagenya, mesukacitakeh dan menggembirakeeh sebab araya tat upah yang geberi lepo ta Allah ke gata. Nyo tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12. Jak getanyo tak ikut Isa Almasih, gopnyan gemejanji, tip-tip urang yang percaya dan geikut gopnyan akan gepeselamat dan gejamin hudip kekal di syurga.